medafo hwe abrabo mu di na kan bone do awaye hwe abrabo mu di na kan etimoden akwan awafa so hwe abrabo mu di na kan to do awadi hwe abrabo mu di na hwe otan ne empapa mu ode aba obi ntem na abusuamu hwe abrabo mu di na kai krono bi a obo obi asise bi a ode bo obi hwe ni din misrawo hwe abrabo mu di na hwe boshe bi a wo hwe obi a wo bu so na ka kire ho se na de megya ni nyina ma awurade na menye sa bio se mehwe Yesu abrabo obebu na abrabo so a oba asase so na oye odehye mama mapa twekoko no ma mehunu se oye nyame na osanso ye nyame basoronko na obetra nipa abia mu afa nipa su afa te bia afa mu nyara se be odidi edane aye die bi na oda anwira mu ekomi poso osura mpa bosoronko osanyare wa hodo oye papa na ewi ase no arasa ma ehuni oyeye na ebunatan eku no ye ka se ewie na nsa na da to so miensa no wosode na ewusode no e kire se emfa ho ba bia be ka wahye emfa ho ne atowo so nyandaso ne su ehunu nyansa ne tim papa obesa asore epagya omu bio Ghana ewe se emre ye bra nesa Nkuranhyesem nkurase agalamse ofa ha krono ofa etimoden ketasehye yese eyo bra nkasa emrante no bebre na ene ye no madu bone ena mawe no so wa ha mu ama mema se be wura mu abrabo aye bono se be eyo bra ne se ye mre na no nkyere se ye pagya Isaac se ye wie ne sa ye okwa betimi afa so ne afa Yesu sun ne ban ya se ho yade ye ho afiri o ha mu to offer freedom from sin and a pathway to a new life. That's the call of this Easter. To offer freedom from sin and a pathway to a new life. That is the essence of today. Let us as a nation, as a family, and as individuals tell ourselves and sort of stimulate ourselves to offer freedom from sin and to offer ourselves a pathway to a new life. Easter seeks to restore back to us the power and authority we lost as a result of sin. One will say, "Uko school no." Say, "A church now we are so we are last." Minim say, "Okay, some renwa." And then the minim say, "No, but can't we are." The very repeat that because some have pass. Then Poko University now one should have the pa degree now be bono kura awodini. Sana bonne so tie. Bonne et say obi akọ school we failure. Na o failure to me dia Nyankopon ma no afri wonsam na onyame adim nyam no adwaro na Easter by say sa to me dia na afri wonsam no ne ngwase na ato wo no Yesu esan edi ama Easter mremu say yetimi epagya ensa ka say ye so mu biom aye ema na efe seka obi a etimi aka kire no ho say efi enede ya akoi me jade ame ye nyina anyem me jai ne ame ye nyina anyem etimodene bone entro uhuye ahayo ani suba anye na mafa onyame su enam ne doba ne nti akabrabo ba yi so wo hwe me de so wo eneme ye fa suban foforo ne de bubra foforo bibi an chese abrabo so nsisa anye foforo. We cannot repeat what we used to do and get new results. We cannot go into Galamsey pits and get plenty food. We cannot go to Galamsey pits and get clean water. We cannot destroy our forests and not make our weather hot. Whatever we do has consequences. Therefore, let us as a nation and a people decide that we have the need for a new beginning. Utimi entete wo yire ene wo ma ene wo kunu na nkasa ofie be de tine de ka che on se fi ne de akoi mi kunu mesha da adono mi yire me de suban pa di adono mi ma me hwe omu yie na abrabo awie pa ya ma me kai prisla ATM me nka me se ka kire ho se
ukunu ena wo yere efi na da koi mepe suban foforo e de adono na mada wo do edi sonko a kire no na ma de sefata wo so adwuma wo yo no da bia no ayi late na ma excuse twaso na ka se efi na da koi mepe suban foforo na me de adwuma den na mfa so aba wo so wo tie me na pa se wa so TV enyi mfi o beka wasam enyi TV no beka utu gram say sa ahopepresi ka na mfa nkozo hwe wo de yarewa ne owo na ebra dasama twaso ohene na auto asase no so menyi TV no tie ni American wo ohene aya fa se hwe kro so wo na de kro na asase ama yese no onyame hu mobo emi beka parliamentarians so na politicians asem wo so de o man na ahya wonsa suban be na ado na die suban ben na ado na die empapa mu anutwa na sabe nkwadansu muntwa so munyai na pe suban foforo a bema oman epeja akonanim wo ya dwumani wo so ya media person ene de wutemi your program a wo ye kwamma so na eboa ema oman nyini ene ekro mu ha hypertension diabetes eduboni atiatese yenka eno anapato nyumre hallelujah ebaba hallelujah edi anko ena politician we moma yenya kakra asem hwefo yi ne yenka ne ma ehia ne ade asomdwe ne mputu obekro mu yenka yarwado hodo emrante no madubone bogu no obi ayese sisire yarwa hodo atiatese omemu a ne agya no ka ne yama kwai ma wan bishop wan prophet wan aden yenkwa ne nim Nyankopon ye nim nyame awaba oda asomdwe abre yen ma yenye sefata kakra ne abrabo ensefata ana meja ho me nkasa nche ma me mfa na asema obi o wa Adom TV o boy amadwumade ba wo fie mu na moma yenya suban bon ne kakra na yemfa suban papa na abrabo ayeboyi ye edie enyina obeso ejina suban ene ne yeso se o man se abusuan se ankrankre me Yesu Kristo owusore ne jaw o mpeja wo abrabo na enye kra behwe o mpeja usuban ene wa wade ene usikasem na enhwe ni na enye kra behwe onu yame entina